Oh yes, alright, welcome back, bienvenue, ikaze nanone kuri The Mic Radio ndetse na TV wahisemo neza. Ladies and gentlemen, uyu munsi rero ndashaka kugukura mu rujijo cyangwa se mu kera gate nimba uri umwana wavukiye mu muryango ukennye. Uyu munsi rero ukaba uhora wibaza aho uzamenera kugira ngo wowe wigobotore uwo mugozi w'ubukene, ibyo abanyarwanda bakunda kwita umurunga w'ubukene. Hari abantu benshi ku isi ya rurema bagiye bakomoka mu miryango ikennye, ariko bonyine inzira zabo bakazibustinga cyangwa se bagakora uko bashoboye kugira ngo bagende bacika ubukene basanganye imiryango yabo. Bamwe rero mu byamamare bigiye bitandukanye, wenda cyane cyane ibizwi cyane ku isi, nagenda nkunyuriramo kugira ngo ubashe kuba inspired cyane, abantu rwose udatekereza yuko baba baravukiye mu miryango ikennye, kubera ko uyu munsi ni byamamare kandi bafite amafaranga menshi cyane. Kuri The Mic Radio ndetse na TV naguteguriye abantu batanu b'ibyamamare ku isi ya rurema kandi bakomoka mu miryango ikennye, kuri ubu ngubu nyine bameze neza cyangwa se bahagaze neza mu bijyanye n'umutungo. Ladies and gentlemen, ku mwanya wa mbere turasanga uwo bita Oprah Winfrey. Uyu mugore ngira ngo muramuzi cyane, no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni umushyushyarugamba cyane, muramuzi. Kuri ubu ngubu afite miliyari 2.8 n'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavukiye rero mu bukene bukabije muri Mississippi, angani muri Amerika. Yabayeho mu buzima bw'akarengane ndetse n'ihohoterwa. Yabaye rero umunyamakuru, niho ubukire bwe bwaje gukomoka, aba umushyushyarugamba. Nyuma ashinga icyo twita Network. Uyu nguyu rero akaba ari umwe nyine mu bagore bakize cyane ku isi kandi bagiye baba mu buzima bubi cyangwa se bakomoka mu miryango ikennye. Yes, ku mwanya wa kabiri rero, ladies and gentlemen, turasanga umugabo bita Jay-Z Shawnee Carter. Uyu nguyu rero afite miliyari 2.5 n'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavukiye mu gace ka Brooklyn ni New York, kazwiho rero ubukene n'ibiyobyabwenge byinshi cyane, amafrode agiye atandukanye. Uyu nguyu rero yabaye umuraperi, nyuma yinjira mu bucuruzi bwa muzika, imyambaro ndetse n'ibinyobwa. Akaba rero afite agatubutse akunda gushyira mu ishoramari rya Rock Nation. Iyi ngiyi ni company we cyangwa se business y'uyu mugabo bita Jay-Z, musanzwe muzi cyane nk'umuraperi ukomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko kuri ubu ngubu ari we muraperi w'umugabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ufite amafaranga menshi kurusha abandi. Uyu mugabo rero ntabwo yigize abona amafaranga nyine mu buryo bumworoheye, yakomokaga nyine mu muryango ukennye ndetse no mu gace nyine k'abantu boroheje, agace nyine kabamo imvururu nyinshi z'ubuzima, ari ugukotana nyine cyane kugira ngo ubashe kubaho. Ariko uyu mugabo nyine Imana yaje kumukingurukira, abasha gutunga miliyari 2.5 z'amafaranga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Howard Schultz, uyu nguyu nawe rero afite miliyari 4.3 n'amafaranga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavukiye rero mu muryango w'abakozi boroheje i Brooklyn. Se rero yari umushoferi w'imodoka itwara ibicuruzwa. Uyu mugabo rero yaje kugura Starbucks igihe yari igikoranye n'ikawa y'akarere, ayihindura uruganda mpuzamahanga. Ladies and gentlemen, dufite ubita Leonardo DiCaprio. Uyu nawe ni icyamamare cyane muri sinema, ngira ngo muramuzi, ni umushoramari ukomeye cyane nawe. Uyu rero afite amafaranga miliyoni 300 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba yaravukiye mu muryango w'ababyeyi nyine baje no gutandukana, ariko rero bakodeshaga mu mazu y'ubukene cyangwa se y'abakene, aho twita i Los Angeles. Umugabo nawe ntabwo byabaye bimworohera kugira ngo abashe kugera ku mafaranga angana gutya. Yamenyekanye rero muri filime nka Titanic, Inception n'andi menshi cyane. Aza rero no gushora imari mu bidukikije ndetse nyine
na sinema. Ladies and gentlemen, rero ndakumenyesha yuko uyu munsi nimba uri nkubiswe cyangwa se ubona nta rufatiro ntaho guhera hahari, ndakumenyesha yuko bucya bwitwa ejo. Wowe nyine hanga amaso n'umutima ku byo ugerageza umunsi ku munsi, gucika intege ku bintu, guhagarara urugendo rwose gahoro gahoro, ibintu bigenda bimera neza. Ladies and gentlemen, rero ku mwanya wacu wa gatanu afite umugabo wita JK Rowling, ngurira afite miliyoni imwe n'ibice bibiri n'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yabayeho mu bukene bukabije, ari umubyeyi w'umwana umwe yandikira Harry Potter mu gihe rero cy'ubushomeri bukomeye cyane, ariko iyi ngiyi yitwa Harry Potter yabaye nyine igihangano cy'isi yose, yinjiza miliyari mu bitabo, sinema ndetse n'ibicuruzwa. Yes, abo ngabo rero ni abantu batanu bakomeye cyane ku isi ya rurema bifatizo, babaye mu buzima bugoye, ariko nyuma bakaza kwigobotora ubukene bo ku giti cyabo batitwaje imiryango cyangwa se inkomoko zabo. Kuri The Mic Radio ndetse na TV rero tuba tugomba kugira ngo twapdatinge ku buzima bwa buri munsi, kugira niba uri umuntu wihebye cyangwa se ubona nta fondasiyo, nta muterankunga, ntaki, byose birashoboka as long as ugihumeka, ugifite icyo ukunda cyangwa se werekeje amaso ukora, biba bigishoboka. Thank you so much ladies and gentlemen, mwarakoze guhitamo The Mic Radio ndetse na TV. Mushobora kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, dukoresha Boss Kabutura, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'ahandi hose tuba tuhabaye nka Boss Kabutura. Ntiwibagirwe gukora subscribe kuri YouTube channel yacu yitwa The Mic Radio na TV. Ladies and gentlemen, ndi gusigninga out, ariko mbamenyesha ko kuri The Mic Radio ndetse na TV biganiro arakagaruka. Thank you, bye bye, ciao ciao, I'm out.